interesting day film music tagline so kan film midin tension tinga ban my program no ngende ben shakam dinye film and music kan nyam de mal letra ka de dan fane the technology the layman idea be shakap din so azan kana film music pulo nta adungo fulne ka to ka de dan fane kan fin yala ma tamal highlights be shadan chana zan kana movie pulo be film pulo industry ma an fam mi shay yala kale kardin nisam be dan soy ka te yila zan pa pulo ni ka de dan fane to ama some days to bonde lak pamba ban su industry be ban be industry ma puni ka ta amfana zan kana jinjal ma puni producers directors actors and all ban kam no necessary industry mo puni especially beside the pare nta zo darsu mo we have a very interesting and special guest to do mo puni and on chen ka jil leba shalama nta hal e be yala ama manga anyala won fummi ne jama no be the chef on tejeon. There's a very interesting movie premiere coming on our way at Pikwana Gardens. Nta la movie ma the flyers ni yina mama won nyale come on na bu mama question number 10 kaya how why to mbe njaka boy title ma zanta nta the producer when you see your zanti la movie ma the production house Kuncha Films Production onyala won be du mo ne pam yola chairman salam nta onyala won jin lo zo ka de pe be shadin yan so ha de ko chan shele tin ye ban zon je le betin yan yo so to ka boye to al pam zan kana la particular film mo jela pam nyala den tuno te bohe to ama tamana sa ta sham den ka te to bohe kana ku yala ma KFTV Ghana zombo dinde nan ka gba pa ma ka like ka share de tam de na share ka ba program no ka ba like ka ba comment be ka ba share la particular treating so wa de ngba program so wa ka to cha lapte no ma bi ma welcome to the studio ka te dian fa share kam dem di wono ele chama ma via amarawa na ko na kuna okay to nta I'm sure ami anamofun tuna to do ngona be zo nye a first time. I am was on your first time. Okay, so we have done Amazon to University of for the first time. Baby, I want to program. No, because I have a share on Tawanyara and Zanga Puruson, the more well maltere, it listeners Zanang Bayene. Now shelter mean Bazan and Bayene. And the near Kamuyan into the Za. And we'll turn in a Banjo. You like Banjo. You like Banjo. Near Kamuyan. Tele za to sur down truba down cheku tiga anfan shaitan malne te zantu. Okay, kan ko wumda ma Kuncha Films Production CEO mbala chairman salam to nta to kun che ti jima pune ma asabodan kanno zo lula 10th May 2026 asabodan kanno din lula 16th May 2026 tamala movie premiere ga handle ne na ga handle ma so yin no movie kana kun ne mele agbazo characters on the movie wa kunko de sa no ko name wilma ordinary character ko tom name wilma with a specific name agbazo the CEO be producer ma jiama ka tempe ntubuhote. First question chama salam pamno borna babban dinan kana sai fun be industry funan ta sako to yi movie ka the likes of Samakusi Sakole kabe la kind of movie wa fune bozoya o yubo bulanye la industry ma fune bon tam ko jona movie industry ma won le nyo mama as producer wala ko non jona movie industry o ya sapa da bo habo are shera wa alright tuma mun ka ay ku ina na to tumle de zang diama okay zang wa ni mo hanan den kama ne jiango mon kamima no yu no ben mi man chama salam na kayule. Alright. Ayo ama biarshene zambe inda serma ngala salma zangte inda serma. Wow. Avoir biaji la hashani la mbale pa yara nir kamunye underground na yisarna yara man kama zango solo kami ban sha'adan taharna ban ma fune. Okay. Dazo
nina kuma ya twashe tarnir mamba Kan go the question ma, how did you join the movie industry? Wula ka no join the movie industry ma. You ndele side ne. industry ngo ya du join kunyala 2016 kan join dele. Wow, so that approximately 10 years did in Kubuno. Yes. And join the movie industry. Yes. 2016. Oi, ngwa industry ngo join da kunyala 2016 kan join dele. Afin yalla. Dalir me pam check and take to join dele ma. Okay. Do na won nam te zama. So kam na won zang bang sam she zang ta. Okay. Na won zang me sha bang sam zang ta tuna check and be jira dan fa ne. Okay. Di bora dem be kawula. All right. Just on that believe him ne movie. Na won zang de ya she nan bana pune. Wow. Just ora tuna yele kan dunya na miyere. Okay. Katamale kan ye zabzo. Yes, well, dunya za. Do movie nguna da we ka it nangle. Da za avielle ante ni sel nama. Da ko ambian ma hana kan sin kan yamna mala Qur'an fa ne. Okay. Da zo ayi na tan movie bi ayi na ta zan amanzan tabla ban tumna abuham kana nan wula kana yina. Okay. To buham kana an pakpiar industry ngona. Do 2016 kan piana industry ngona. Okay. So unta chairman salam to yeti untana movie industry mani yun shele to unta trebo no yeti ogbono do so kana no unta omi obobone oto join la partner. But very important question, agbazo nya dem premier yi on aselo dalambalama so no board no bang either a first movie kayan yi na be kayan premier yi. Deeper first, how many movies can premiere before Agbazo Shebeka yina? Before Agbazo Shalampa yina? A movie na pam na. Wow. Because Agbazo jere. Agbazo ya movie na ko yina kama movie na 10 kubala. Movie in 10. Wow. So amala movie shalanto kuyaya in bolle fast. Kamande so comme le banla ya movie amanda producer. The movie na ya. Bon treat madam sorry. My movie share da yina da zo barapam ko yelle. La movie ma halan yi na mana yi na ne pam ya ne jirkan ma. Wow. An zo pro ka na ko zan to la ka yi na. Wow. Ko yelle. Ndala yi movie share na magazine yala. Magazine yala. On film dalan bala. Mandala yi na. Ndala yi movie share na. No kwa yi movie share na ba ho kana bala yi movie na. Asana. Wow. Kama bai sha an biyar ya na wani tamam bai sha kan pa na wani pam na wani da larga ma bai sha ma kama na ku jiyan kan yula biya go bai kan ku bu haye to aka ku yan ma aye to adbata to zan kama create story. Okay. Kama man ku yule kan yela na aye to akan zan create story na kan din tam ina ni pa yul ma na zale na ne zan pa yul ma movie ni pam da ni jirkan ma NTV kan da jin kai yalle da zo na rata shiri yina ta sab asana na on kon mirin nan ma alheri shari da zo da tuni da washi ka ta ma me ka ta abiyar kan ya ma ta suma yeah, innovative ideas. So na azan woman yule ma movie ma nda wum ya asam pam tebe zo pam so den pere acted movie ka be den me dinga last movie ka yina before Agbazon man na ku yi movie shana ba ho kana blan zan utam industry man adanya asam ya Agbazon ama yi movie nam na pam because ndala yi movie shana nguni ndala yi movie shana do kurgu. Wow. That is so interesting. Into halal industry man. There are some rules in the industry. Although they are not even non-popular. There are some rules in the industry that are not popular because you are always behind the console. You are always behind cameras. You mean your industry man because you need producers man. And how do you feel introduce you as a producer? But I can't tell you, well, I'm better handle job map for story and directing map for me. Inshallah, you won't be the phone. But Chairman Salam. One word in association because of industry ma pam sa item la abdi karapuni. Kami to release movies. I feel from when I release movie on Pia since January 2016. So no boy, no tumbo kali tunda. Mpe film making ma puni. Kato nya la how to produce movies. Anto kagala so lebo. Oi. Ne be shab man to man guys ya pam. Mbazelo oyene. Wow. An war magana an mala rana about. Wa papa kwa dada. Mbazelo oyene.
won yunwa mi le garma do me na ku jaen bezo jere mpilgo on chakma to bo fita tuma wow ko bangna man ya targa e doan loro lona kanya ko bangna man chama salam bala o haka moto fita ba loro fita wow kamba la baale ka chanta bo pana yetwa na bo pana wa yetwa to don wani shi sa shon dan kan da ko zorgan na karmar ya kala ma different business ko ko har estimate man ko har shinkafa nam za mala da stock wow dezo design kam kai ko abor estimate mal ailan bor shinkafa na mai kuma location bal kam ka bor bantir won sha'alan la mal wow nta da bana la je no c'était vous le monde pour tout ça balete industry wa ngi pour tout ça de tout on a fait experience in business entrepreneurship nta la ka chama salam wo te zoma pompon tien chame a short commercial break until a short trailer of la movie ngoma en le en so am to ashele ambo na ni badin ndan fara ya alngoma zankpa te generation share ban kan ngoma dim solo den de nan kai kan na ti join industry on so ram ba ma amon pam kamal ban sha anan da kakana ti join de do yul bob de viel pam ama de tuna kumal ban shao karna to support acting ma wow because then ne jion tabre be garanti ke industry ma tapum mala ban sha anan da kata ti join de termi en yala kama na zang industry ma be movie ndi amfana share na zo an yenan be jire okay that's solid inta to gum chairman salam noele three channel commercial break into the trailer of this particular movie shedding in premiere year asoro da mama kan labna kama mandir da fa kan pa more details about the movie would have come name movie ma agbazo and question shall them paper we will about was ali otamino pam me mala soalis I will be back agbazo Dinangula ka bunu sike yo ka kumdo. Temenen niriye berla zoya okuto betuya. Bambo yela gono wum yela den chere kam halin kurgo da zo ba meti wala bukata so biao be pirme ku kwal be gbuna na melbo zo won dable ku bang ni to ama ba mi o yela ka gurola banda ta zang na gbana bu na mmoro nam shi puna yer yolen da gbagu kar hiya ner botabra suke Kom muna nita ama dukuto tilga kache chirshal anyan chuma kalen yela ta kala yela na won kam jin tan wo gbana zo o yen to gola to hago dan to su tan na da ta ke mu o ra kyar bana zefle gudan yen nam ta kala yela yira ga da ta yira ya duma kashi ka so bi tan na balen shele kala yela ka bana bi mi ka zefle shede yen le na polo salen le ma nya agbazo ba kwalga salun zo ka ba be pa ba sa yarmala yo to adbai ma isne ba warla na zal yule ka lamba shakam ne solo yurlan pam pam ma ba gon cirgan yele dan yelo banam no yanam na ratun shel zele ko kana to fo karan yetim da zo malakar yele kam na ka cin agbazo ni chala ulenya ni la kala ni Benzan cinema waha na when you party 16th May Pikona Gardens gate fee nyela 50 Ghana cedis ka table reservation nye 500 Ghana cedis ban tabradema wonye Zakara Ibrahim Motors Star Cars Salanga Collection Memas Enterprise Apsonic Motors AK Brothers Mahama Santok Enterprise na Gap Energy Dapselman nyela 16th May 2026 inside Pikona Gardens 50 Ghana cedis ka table reservation nye 500 Ghana cedis Dapselman warano nyangada shi na Pikona Gardens ka tadaba peltare hima agbazo Okay, welcome back from the commercial break. Intaha katan kujiyama agbazo movie premiere din ya happening asawre dale Pikona Gardens. Intaha sokam ni milisham.
Hala the t-shirt, very shirt ka Chairman Salan Yama. Very transparent t-shirt. Ka I bought ever details about Benma. Nta atema like a ticket for program Abekala. Yeah. So alanya amount ma. Tamale 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis. Yes, Kamale 500 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. 5 million. 5 million for table reservation balama. Yeah. Okay, tell them can I try the phone. So uncle nyetre le shengoma the yerama about Agbazo movie premiere happen as several days. Chat left the boy Chairman Salam. Chairman. Now, Wula karakana. Kiti sa film. Na film kan name le Agbazo. Tell ka Agbazo nyela chamare. Amiro katembulo kan jura ma de katembulo be philanthropist katembulo ma. Tell me so go Agbazo mbala. Wula karakana. Kiti name film ka bola Agbazo. Ka le plan pour Agbazo mama ka film mane. Mwen ya Agbazo film up for wa ki name la Agbazo. Ampa pa na mbo ma question sha. All right. Agbazo yela ne voso na onda gamu abor biaji. Okay. Domine na on trani voso pinchele ni sa na ba zahara no duta. Okay. Ayo. Tak vama muslin sa baale. Kayale ni sa sili toa. Agbazo nyane voso ma ni sa sin na bi hagu pam. Kanjir kamun tugu abor biaji. Ay tuwa kulan bor na tabgo kachu. So comme nous Agbazo so on ka yaro. Yes, so kanu kumi Agbazo so yeto akan yarmo. Okay. Ay kana bihago pulu on mani sa se karmale ya pam. Wow. Kam min wala karen yina ban tubu di shahara. Wow. Agbazo on store on yina me 16 man o kam kunya la store man. Na ko join industry ma sashen ma. So 10 years ago ka store mo yina. There's a movie ma ban mi ma wuchan shukuru. Ama ma yan creating story. Haima na to create store no zo on kargare 5 years. Ka to ko pa ma na narrate ma narrate lam. Wow. Store mo yala sashale 16 17 Agbazo na aji una ma time shelma. Okay. Katara be shop. Do traje shop ka massa so ba phone. Ngun Agbazo o phone ma phone. Ka ya no o nyam na da ti zero mangshan. Darin yeta massa so bon na nangune. Ko no bele ya Agbazo lamasha sumo wura yes. On yalla ka ma sama yo no zang na ko nya ko zang na ko yulong on yulong ka bon ka la kana afon ka bone Agbazo ko ne ko no ku gundu yulma no miyo kale yele ya to bande table ne la afon ma ne sa she kam no rabi bayana ka bulu tu zoble so yulo a tu zoble ma rapia ka no tu zoble ma mi na Agbazo on da kun yaba Goel abinda zur na yato amma. Kale ni ma na ko ne store shele kan ba la store ma ka ya yaro wum ni dadam antu paso so biana ka so nyeso. Wow. Anyayo kan no yana o yin ma yiko yaka biaga ta fiarge yiwo bilu ma yan tun ku file na ma ya she mbo bang da gbanne zang da sub story. Wow. Aya the zone duan me 2016 ma pulu ma azaman duan me an karma Agbazo bihago an karam no 2016 halle no 2020 On record 10 years ko karam store ma. Yes. Solid 10 years ko karam store. Dozo ne karam Agbazo shamma har an karam garan ma mo biyo ma sham. Wow. Dozo ka fahar kan yara kan walbe kan fabra nginde murpi korana ante jira amba ta karam Agbazo. Okay, that's good. So a very short question. Is it that Karamo that check as on 10 years until mpa move one be finance that pack? I mean, no point in my store mashama na karala. Pro anyara bihura abifiera. That time ma bihura abifia za. Now me na me money. But now me movies before then. So is it that movie shanga zata dark marma anku to enerba fiera. De viala because near come from you no bang na movie viala kan mama. Yes. Ama arziki sheldon na kun nan Agbazo pune. La movie ma wizila arziki. Yes. Because ta ma store na ma da gargara ya taba. Okay.
anto ku sabr store sha ka ko mi store sha na sabr wa di ko pakama ngbebia 1 billion da ko tu ma okay ayo do store ma na garta ma do zolina nan ka ayi ko na ba sa ashel ayi ko na sa ashel la kanen yes ayo do zonir kam mo wil agbazo ka wil picture ma bang no te invest dans la movie ma pune all right ayo jama kar pune ayo jama da kar pune no kam di akoli even tetile sa ambana no jama kam movie ma yes do zo hal ni shabra bahati na rama store ma kazan kana to pu directement okay ka yilo kama mala store shele movie ma ta yala agwazo na onzo mu mama da nan ya su pier shele kan mala kama punji mo golle do zo na ayilo ya store ma bien zone ko ina tour mo next na biela ko nya kan next store ma directement ma zan na puro son da mo yu zan na tour mo nya directement fana rakungo mo pam director fana fana okay now you are talking director fana manem you shamba o mo suro na on tropam yes o be boble lo la officially ndefene mbo ha me officially movie ma okay afin yo mon director be kala woni se bese won no sub store ma yes won sub store won no lan director fana ko nya store writer kala nya director bien wow now so when you the brain behind this come store master but mean the shakam store ma no ko pa jang to songo ko sable ka wona nang shikar ne yara mem de tap taban nang kur la karabi wow ayo intaha asabru dale ada kanapi ko na gardens agbana ban dagban directing story writing story development de be dagban now so tana konti na chang tu no zama de be dagban chan labe chairman ma sen chairman the whole movie ma pu ne nda bian karanga kan yabin shaka sin den kana to zan ya fans ma kamine la scene ma nguna kama de ya my favorite scene in the whole movie I movie ma za scene kam ya sabaton mi la ba most so scene ne ba most dan chaka ya la ma ya mala dalere okay ma ben sha'aw dan ba fiala kama ya shay dan ba fiala ban fune be wala kan son dagba la ki bang na borsham kama ben sha adam be viala dan ma ya sha dan viala tun to ma ya sha de viala ya sha de be viala agba yo no kon son dagba ma sha ama movie ma ya kan viala ma to zo ako ma ya lo ran kan to ku yalta suluma ka bo mi yasam kan piri ya sha na ya ama de ya kan viala ya kan viala okay je ne dis comment de anko fila ti ale tun suluma na gbage patron na wom de yasam to wom da nwa movie mo bar ma lo shel fulu ni sala ati yina nchan bomma bomma ne be shama bomma balba gaisi apam so biana on yala to hakana ya depun kan on dira ka zero iyale anya channel fa sa garam bila jam solo so dizan to ayo bomma ne be shama so no to yina kan yala to hako kan ngora to hako ma be punu kan on dira ka zero iyale okay so me bia da bilim yo da o dimma ne be lo shepu do dimma ma yala dabam okay ayewo ama lo shepu no kon to asata film ma to anyala nir kam pangma man ka dol alla ne to okay aya den nang muka na chimbilimin o bachan yuane yara muane dadam no kuto gompa lo shepu ka bon gompa ni ma karanan ka lala lokolongo ka bo bokomji wow bumbo komji ka ko nyunu me pabga bama ka bama ngalga yelo bi ma zaala bon kom tama kan abo bokom tama kan ni pi ma mina bai chana ka bati pa yara twibi to ka mi ben ya kaza ka nuto buntu kartelgam bama ka che piu kam ka ina bola anna okay wa ma puna be me yina kan ya be yina to hago ka ban ngora na ko bun kwabro kulu yana okay deninya bi ma fatanga no bokom na tetoba ka yulu wa ma chingo chande tatargo bin yakom kan marga lawra kan na bama asana o kan na mutu yul bama twene pi ka bama bokom nyura karabe pipi pune o nyoko matana ko nye bama ne liabga pipi ma pele zonu ma pipi ma ka bima ba ayu ne bama na
kpahma pipi ma ka ba ma ko kpahma sa sha ko pile jeng bo deninge bima vana ta gbago bamba wula ko malga yelo di yelo shema ta zale ni mane ando zale ni mane mala muna fiko bo ga shen nan buha ganin chaka din man tarigma no kan mala jima okay movie mama mbo I have 2 questions can answer them at the same time. Okay. Kama temale sama kose de pune. Okay. Sa call de pune. Nya unle pa yango. Masanka. Oh my god. So bano zabe move ma pune. Bazab. Bolo ko do la karabi kate. No me resurrection ba. Resurrection go. These 3 characters, tana ko pambana pa face line was on. But 3 ngoma, who was the most difficult person to get for the production? Second question. Production ngoma za. Come on. So you mbuha, then can you ask a question ma? I like I don't know in total. Oh. Oh, empat dah apa lah buat itu asyik dah. Okay. Dia dilak apa? Okay. Shengi ni ya. La orang dia dilak orang. Because kawan dia ni foso ya. Niro dima ma ale zama shanga da zo mbe so ayelle carte de te bi kama ave go pune Carte blog le yo. yes movie ma di la arpam kanir kamu bunde dagban movie kayul movie shanga dam pun gargara kaka ta kwato movie wa de biela de ko Wow. da zo hala kana tu to movie wa de promotion de lambiela de ko yes ma un kayula ma mi nan kayule kayengo yunwa min kayule ama nirba yina man tattama promotion shi nan bang na ban fial da kan shir nan ma Wow. ayo dezo eyam boel de la ratante niro tentia ne chama sa ne bia pa bara auto kolla ko to yala Aku malle. ayo ashira aku boel tentia. yes ashira la romana awno mi mo malle Answer my first question. If I could answer the question, these 3 characters, who was the most difficult to get to the production? song ma dagba la kashi You know about Tamo, not very difficult to get for production. Samakosi, Sakole, and Benam za na pun yumeka tanan nang brana taba ama nang brama za gwele la qarda piam okay. ayo do me inda sama karanta pa level sha den yala business ayo do zo aymal production be amara production na yina tan nan ban violent tan dirba ame baba zuwar la arzibu to fone yo so nang brama za gwele nda ku buha bam kan abo swang ma ama wula kan bana to nan tabaka wum yasam Wow. ayo zo me gbana ra nan shek to ma bu bara wum yasam Okay. ayo Okay. Yes. Aina ko gumda film music tagline zo ombunu. Nta to ko jira to jima chan na ba shima. Nta amale only 2 questions no boy the chairman ma ko ba ko ba tete. Kati kaitem mangura nchanta gule fans ma be un kamtin kana program na Pikona Gardens. Chairman. no To organize the programs pa nta ha premier na lawati nyina wazane Pikona Gardens nta the yeng bon kula nchanma. An later ma will a difference in organizations. Banda organize a baby and come on premier Pikona Gardens. Ludanka belu kamin de benne no mesha anyun kula lab namade. Mi mesha dan ba paragraph fans maso. Ka agbazo producers will ki ye no difference Pikona Gardens pune. Ka fans ma miya problems ala to face return ban piare Pikona Gardens premier. Ama producer of agbazo na ma ban chat and understand that ban to kun no be ban no meleza. Will ki ye work on environment ma organization ma and every setup of la promotion de nan asebe de ma no ko pa on zo yule me sha adan fallen your movie nam pam down en yara ba yarta masasha kam do bora quality vielle ka bo bora yes ayo da ban nan yalta na bo bora ban vielle inde zan ban vielle na ban ya ban yan taba okay anya da zo manukul te jine en yale yam manga ni yang maga movie sha on bo nan ban vielle nan te dagbang nama anya di yale mane den ya agbozo zo yan ko sa kana ti wilta film ma
kam na ti yuli film maa nyɛ bin viɛli anfaani shɛli din bɛ di puuni Okay. a nyɛya because movie shɛli tin niŋdi ŋɔ man dimi tabili ni ni niŋ binshaɣu ŋɔ di na pa 10 years ka so ni tooi la niŋdi zaɣ viɛlli Chairman, the long question ma. In your environment ma, organization. Din ka ta ma na man lu ka min yon kulur ne. Be wala ka a show entrance. Ban kan ka ta check program ma. Ami ni to that ya. Ban kam hi pierre ma ba ka challenges. So abayon continue be no the shama no ka ya yete. Dan kan yɛla ma donc a bɛ gbaai ni yɛli shɛm ma The ma ya movie ma filan. Fi ya movie ma filan pa. Aba ko bora environment ma. n yɛlimi ya niri kam ŋun kpe pi kɔna Okay. o kpe ŋun nin taɣi o film ka o kpɛri pi kɔna Okay. a yɛ o nyɛ me nin ni tɔa taɣili ŋɔ a yɛ pa kpe pi kɔna puuni nyɛ bila su di jɛjɛ kama niri maa ne kama nyɛ nin ni taɣili ka a zaŋ kpɛ ma n po niri ŋɔ bin di pa kpaliya niri ŋɔ sani ni bɛ baŋ bin viɛlli nyɛli bee bin biɛɣu nyɛli Okay. understand ya din kan yɛra maa shɛb movie nim kpe daa maa puuni ka bin nyɛ attention ka di nyɛ ka binshaɣu o niŋ binshaɣu maa advert maa na ku yina man wurini ka bin viɛlli n Ka nyɛli ban viɛlli nyɛ. a nyɛ o ka so mi biɛni advert ŋɔ vooi niriba n kpɛna bin maa ni vino maa puuni ka o kpɛna n ti lan yulli ka sabisi ka yi Okay. understand ya kan yɛra yɛma ni ʒin karim din nim zaa n kuli mi ti ʒini n baŋ ni tamali nim bɔra bin viɛlli bee dagbaŋ nim bɔra bin viɛlli To cha zan Allah man nyama biela. okay Ni jira chef ma. okay Organization. okay Come on this year. Okay. Into movie premieres man. okay Way back. okay Come on into 2008. okay Katiam chile into the 12. okay Be okay 10 young. okay no I understand I understand Gula kan show it about example like early performance, be early premiere. Then no matter mbona chata bang. okay Be ne shamin ko zan ta chukun jongmanu no katinye that ya. Hamu vana be edit na ba. no tan ban wa ko Adenyo na show camera so show it. man ne bo You have the microphone and the camera. man ne ko bo ne ni sen na understand sham Yes. chama salamu da sham pro I me ma day one man tuma pun dia ma sham biana tun kam te be so kam ya ni mo hanin yi shi zo man ne tum don tuma jama kane don tuma shi a jam da man ye yelle zo man ne po ne ra al kawle shale man ne za aska 12 ba karpun na Wow. So that can born no nguma. 12 karpun na zo wanda ba za aska 9 za ka du no ma pun pale Good. by 10 ka start le because movie ku yunia current to movie ku yuya za 1 hour 30 minutes anya yo ku yuya za agba yo dan kan pal ma ka ta zan nan dan to kamata Yes. anya yo to no zo mbang sara ne wanda ba understand kama chawan sara pundi ya nama me buni amna nan ta zan ban viele zan tanya agba yo domin kata lasan bono because an koya dagbang nam alkawle nirban dam nirba 10 kan zan bayuyan ma movie ma alkawlen yele kan zan nirba indam That's right. That's right. The time ma di nye be shadun be sat the bomb. kan so ka la dan filan an koya nirban dam nirba 10 an zan bayuyan salan le amma be in kana to yul salan lama ka yul ma be ko ka salan ma be ko Aisha ko yule ma da tam ye sallama da pune Wow. to zo in yi ta ka ta kpahadu no ya zanga ayu salan yin da shaka nan Allah ya shibsi Wow. mun pun yalla mason ka don kun da namne Okay. zo me nir kan mun yul don kun da pune pira sana Okay. dan bo ma gba son ba mitu Okay. ba mitu mama bon da arziki nan bin shakam mbo no ba na kama so be shel puron yuro yalla So even till now, I never meet Agbazo. agbazo na jimi chaman salam Even till now. hai man ne shoma na jin ya agbazo nyimbi ai o yulu kan ko na ka filo yule Wow. aya da zon zanga movie wa nan maliya an zang ta agbazo ko zang to o be won na won ce ko ye bi sham no jwana ka agbazo tilan ka biya go pune ka be ma gbatlan ka biya go pune ka ban nam shele ka to gon cirgala la movie wa ka yala ka ati yabdu ka sura ku obi haga ka san da sub movie. So are you telling me that the main thing promoting movie with the passion Agbazo adi etana sa wo movie ma be na bugun da danle. Ya ba mi. Mina Agbazo o par boare de gaisi apap. Do me ne ko san da boxe shamba da dagban ne. Ka ce par boare woron kama irin
ninvuɣu so ŋun diɛm nam o nabihi bee kama irin o tiŋkpansi ayo kama a gba zo tiba di yɛlim pam ka o nina ka di ne pam ayo ka o mi bin viɛli ka mi bin biɛɣu dabsi shɛli tin bahi movie maa advert n dihimi tabili ni di paago ayo mi mi ka o nyɛ na so o bi gaŋda o mi bi siŋda ayo di zuɣu movie ŋɔ maa nyɛla o dini o dundɔŋ ni dini ŋun chɛ ka di chaŋ yɔli ŋun dini n bala domi man yina ni ti chɛ ko n kpaŋsi o nam man yina ni ti kpaŋsi o kama o waɣari tali man yina ni ti kpaŋsi o biɛhigu man yina ni ti chɛ ko o baŋya ni o nyɛla so zaŋ ti gana zaa ka dagbaŋ ka za baɣa. Oh my god, deeper film music tag like zuni akuto dingo na maza da amfani shai polo nta ha ta kun kwame vati jima before that the tun the chairman salam zan o behgo lebale o behgo encourage an zan tinyo kam yunda chairman a last frida an yin yele zama tusha da kuma malaka man the last campaign day ka yin tuma so yelente a kamera za to ma an yin encourage ba sha a behgo filan zan pa ta like in 2 minutes ka man behgo fila za chala agbazo sare okay don nirba pam ne yi movie mana da advert nirba pam call ma pam ndi ma fila pam shab yel ne bor shele ka shab yel ne je shele wow don shab yel mane kom kan bor na ni shab yel ne mbor ni kom ka shab yel ne mbor na zang agwazo nan amriya wow ama kara shele don me mali amriya next month 21st June 21st June yes mali amriya ka mbwa na babang na kadana no membe chanta kpa ha gbazo yon dunwele halzo do kun kunyela evidence then we ne so them how can invite even to official invite for the program wow en ya benwa ma na agbazo bang ne sobe she pulu nro yelle kan nang de benwa na agbazo bang ne sobe she pulu ne to zo man to obi hago anya do zo agbazo pe ko na nyela adundong bala ka first time bana ka en pierre ne anyewo abjago yan wu ne dagbang nan bang ma an yesu wow man sala am to cheka ba bang an yesu an nan sim yan cheka ba bang na movie shetan mama ata adila anu ayi an nan sim yan wu ne fulin shetan mama ma ya ashir dele na zan da zare anyanga bjane zo ka zum manin yi shel kan mara movie mama ngala kama 20 years back ba sha'anin yan nan biya wa pule zan pa abwazo pule dan kan yul kan ma movie ma wow yes the zombie yala share cham to yul movie ma pe kona am bang na te share salen ma wow that is right inta ngama ga hande da mubunde kan len so ha yan mala amriya okay because shabian ba na wumle ka shabu wumle yes nir kam won na ba mini chairman salama la amriya 21st June Malia Ambre. So next month, 21st June. Pangma pam karaka te tap song ma karachang didi. Niro pamye ya katang sakana. Male French ka bian kara baran piana denne. Shabe in ya zazo, shabe yendi. Hali shabe bola gan French shaba. Bazan ya ben piana de pude. De zon Suria in ya vlo an letter na on zantin ya via ba ya de zo. Kazan de pour son zan taram pa on ya asana. Na won mal ma ukata wannan mai yada kan kana piyama da po yada po na to step na pi that was good kada yasa na puro son dan boy gwalan zan da taron konko direta ma jiro movie shanga na kalmo aza mun dan yene vo son wan direct tele okay inshallah direta na kada ta kada na movie tul sharia da zo yeme ko za nu pale kala puro direta fana na wannan albarka nan a diretan fune okay am paaya all right chairman salam damle ka ko wumma nta o ashoy te pam ka cha ta bang hay no wonye pala kama pawa ta paba ne anto vama mva be be ki kana pi ko la gardens because dry dans la pilo mo se don complet aba dans pilo be dans na be de no ma zama mo se be dans patronage ma ndang pabna ngadi dans pilo bale on ashoy te ma ngwa bu bondra oli agbazo konko nyon kam nye movie fan ka bo na nya tragic movie di yang bada ajele karbona ayam te dulun ba dim solo asabro dale get fima nye 50 series ami bor na ta mala jig gahendele kama agbazo no jig gahenda watawa te reservation 500 Ghana series anto nyale nta anto boy number share den to before kat tam
So you work on to any ticket fast please can back over. Number kun yala 055 84 99 743. Inde ku boy number wa kan inde yala abora tickets ka abora. The reservations. Ne la boile 055 84 99 743. Those are baza ka gbozo zongo yin za. Kabda kana ti pipi kwa. Hay agbozo inde baza ko dan za. Kabda yin anti pipi kwa. Arfa yala last word. Say nyen wen kwalvaji ma twon. KFTV Ghana zo ombono. Film music tagline. Ngibunda baba swali tamino. Nchapsia. I'm out. Agbozo. Dina wula ka buno suke yo ka kum da mu. Teemini nira yi biri laɣa zoya o ku tooi bihi tuya. Bambo yɛligu ni wum yɛla din chihiri kpɛm hali ninkurigu di zuɣu ban mali ti waɣala bukaata suhi biɛɣu bɛ pilimi kpukpali bihi gbuna ni mali bɛ zuŋɔ wundabili ku baŋ nini tɔɣa maa ban mi o yɛla ka guhiri o la ban ni ti zaŋ nahangbana buku Na moro nam shi puuni yɛri yɔli n daa gbaagu ka di ʒiya niribɔ tibiri sunto. Kom ŋuna ni taa amaa di ku tooi tiliga ka che chiri shɛli a ni yɛn kpi ŋɔ. Kali nyɛla ti kalihi yɛlinima ni ŋun kam ʒini tiŋ ŋɔ gbana zuɣu o yɛn ti gola tɔhigu di ni ti su tiŋ daa daa ti kpe mɔɣu o daa kpɛriba ni zipiligu din nyɛ nam ti kalihi yɛli yirigibu daa ti yirigiya duma ka ʒi ka so bi mi tiŋ naa na kpali shɛli kalihi yɛlinim ka bi naa bi mi ka zipili shɛli din yɛn lee na polo salinli maa nyɛ agbazo. Baɣakɔliga salu n-zuɣu ka baɣabihi kpaai bahi sa yɛrima la yɛltɔɣa dibayi amaa di si leemi mi. Wɔrili ni zali yuli ka laɣim binshɛɣu kam ni salo yurilim pampam maa pa gonchiriga n-nyɛli din nyɛla o banim ni o yaanim ni daa tum shɛli zali ka o kana tuɣi vuɣu ka di nyɛ tim di zuɣu malila ka di yɛli kam ni ka chɛna agbazo. Bichala ŋun lee nya O yila kala ne. Ben zaŋ sini ŋɔ wuha Naawuni yi paati 16th May Pikona Gardens gate fee nyɛla 50 Ghana cedis ka table reservation nyɛ 500 Ghana cedis ban tabiri diɛma ŋɔ nyɛ Zakaria Ibrahim Motors Star Cars Salanga Collection Memas Enterprise Absonic Motors AK Brothers Mahama Santok Enterprise na Gab Energy dabsili maa nyɛla 16th May 2026 inside Pikona Gardens 50 Ghana cedis ka table reservation nyɛ 500 Ghana cedis dabsili maa waɣiri ni o nyaanga daa shee na Pikona Gardens ka ti daa bahi pali taarihi maa. Agbozo.